secure system that is trustworthy. Riwruoge makedone ratich oganda kadhowath nam chumbi dwaro ni piny owacho okaw ondamo mapiyo mar kedo gi weche njore e kaunti ma Lamu. Jotend riwruogego wacho ni nok mar arita nyalo monjo kata nyalo mono jopuonjre timo penj madongo ma higani gi kwe. Bende giwacho ni chenro mag somo osebedo karochore e skunde mathoth ka gidwaro ni jogo mochung'ne arita omany yore machielo mag kedo gi jomaunduno. Giwacho ni jogo mochung'ne arita onego ti machiegni kod jopiny ma ok buogogi. About 3 primary schools and 1 secondary school that has been affected. In fact, 1 school has been turned into a camp. And this has a tremendous effect on the well-being of the students in those schools. And this is why we are calling on the government to tighten up security. Kwa hivyo tunaiambia serikali kwamba sisi kama wapwani hatujaridhishwa na hali ya usalama ilivyo hapa pwani, na tunataka kuona serikali ikiweka juhudi na serikali kwa jumla kwamba pale tunapotoa vitisho tunasukuma wananchi mbali zaidi. Itakuwa hawataweza kushirikiana na vitengo vya usalama kwa sababu ya vile vitisho vinavyotolewa. Investors will only come to Kenya based on the state of security that is at hand. So we are calling upon the government, as it invests money or resources into the community, let them also focus on ensuring that the state of security is stable. Piny owacho onyis mondo okasre ogolo omenda maromo